osjećaj da je sve iscenirano i da se nismo mazali blat. Kao lako je A vam. gdje je meni onaj keser? Da, baš smo Keser, eto ti ga tu. Daj sad da vidimo koja ide ovdje. Nije Tarot valjda opet Morat ću da idem. Evo ga ovdje iza. Milan Tarot. Milan je inače pojeo već 4 kg blata. Kaže, a Ivar nema, ali... Ja možeš i bezla Ivara, ne. Uzeli smo 4 kafe i bezla Ivara. Sad ćemo ovako. Ljubi malo. Daj da samo jede! Milane, ostavi nam blato, treba nam za... Milane, nemoj jesti blato, ljubite tvoje, ko Boga te. Eno gore ima i sira i kobasica i... Nema, to je pojeo sinoć. Je sinoć brišao? Znaš kobasicu iz kreveta kad smo Da li je mogo? Pa pojede nam blato, Čekaj, koliko je pojeo jaja? 12 jaja si kobasicu sa Ljudi, marmeladom. može vidi. Pogledaj kako on to radi, vidi ga. Čaja. Bravo Milane. Vidi kako ide oči. Ljudi, čovjek je izgubio energiju, gledaju šolju, ekran. Dakle, ej ljudi, mogu da Sve kažem, rekao mnogo mu brzo Zamušović skapirao sljedeće stvari. godine da ga čeka. Jes. Veliki Ali movie. i ove bočne, nemoj da mi preskačete. Ne, ali vadio je energiju od... Da, izgubio je i ovo Ljudi, a nemoj da nas ostavio si nas bez kobasice, bez sira, bez meda, sa marmeladom. Nemoj nas ostaviti bez blata, ljubite tvoj, molim te. Nekog bez jaja.